umuyobozi akaba na nyiri uruganda Ingufu Gym rwengaga ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge Ntihanabayo Samuel n'abandi 79 batawe muri yombi bazira gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ntihanabayo uzwi nka Kazungu ndetse n'abandi 15 bafatiwe mu mujyi wa Kigali bakaba berekanywe na RIB kuwa gatandatu tariki 8 Kanama 2026. We yafatiwe hamwe n'abandi babiri bakoraga muri Ingufu Gym barimo umugenzuzi w'ubuziranenge ndetse n'ushinzwe umusaruro Olwatosini Ayaye ushinzwe ibikorwa by'uruganda rwa Keritaste and Nutrition Rwanda, nawe akaba yerekanywe wafatiwe mu mujyi wa Kigali. Abandi berekanywe barimo bo mu ruganda Ebenezer Hub, Sakaza Fruits Enterprise Urwibutso, Africana Buffalo, Pifani Company ndetse na Lotus Medical Group. Ku tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8, ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyafunze inganda 148 zikora inzoga zitujuje ubuziranenge. Rwanda FDA yasinagarika ibinyobwa byakorwa n'izo nganda. Icyemezo cyafashwe nyuma yaho isuzuma ryagaragaje ko izo nganda ngo zashyiraga mu binyobwa byazo ethanol idatunganyije neza. Ethanol ngo yangizaga ubuzima bw'abanywa ibyo binyobwa. Leta y'u Rwanda ikabigaragaza ko kuva mu kwezi kwa Mutarama 2026 abantu 50 bishwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge, 100 barahuma. Namwe kandi mu gihugu habarurwa abantu 11,000 babaye imbata z'izo nzoga. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Biseri yasobanuye ko abari gukorwa iperereza barimo abakozi bashinzwe ubugenzuzi no gutanga ibinyobwa mu nzego za leta, banyiri inganda, abakora mu nganda zafunzwe, abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abakoraga kinyeshyamba. Dr. Murangira Biseri yongeye gushimangira ko gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, banyiri inganda n'abakozi bazo bagiye bakoresha ibikoresho byarangije igihe, bakoresha ibipimo bitemewe bagamije inyungu zabo batitaye ku ngaruka bigira ku baturage. RIB ikabasobanuye ko mu bugenzuzi bwakoze ku bufatanye n'inzego bireba byanagaragaye ko ari inganda zakoraga zitanditse, izindi zigakora ibitarahawe ibyangombwa by'ubuziranenge, izidafite isuku, kudakorera ahabugenewe ndetse no kubangamira ubugenzuzi. Inkuru ikomeye yo guca no guhagarika inganda zindi nzoga zitujuje ubuziranenge gitangiye kuvugwa cyane mu mpera za Nyakanga n'intangiriro za Kanama. Muri icyo gihe Rwanda FDA n'inzego zishinzwe ubuziranenge batangaje urutonde rw'inganda zirenga 100. Kuri ubu abarenga 50 barapfuye n'abasaga 500 bajyanywe kwa muganga mu mezi ya mbere ya 2026. Ibi byose bikaba byarakozwe kubera uburuzi bwa methanol yashyirwaga muri izo nzoga. Kugeza ubu mu ngamba za leta nuko inganda zirenga 130 zambuye impushya zo gukora ndetse kandi zitegeka ku kanya guhita zikora ibicuruzwa byazo ku isoko. Inganda zose hamwe zimaze kwamburwa impushya ndetse no gufungwa na Rwanda FDA kubera gukora inzoga zitujuje ubuziranenge ni 136. Ni icyemezo cyagiye gifatwa mu byiciro bitandukanye. Icyiciro cya mbere cyabaye tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 2026. Icyo gihe hafunzwe inganda 8 zikomeye zingaga izizwi nka Gen cyangwa se ibyuma zirimo nka Ingufu Gen Limited ndetse na NBG Limited. Icyiciro cya kabiri cyabaye tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2026. Hakurikiyeho gufunga izindi nganda 101 zisanzwe zikora ibinyobwa bisembuye. Icyiciro cya gatatu cyabaye tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 2026. Aha hiyongeyeho izindi nganda 27 ndetse zinamburwa n'impushya zari zarahawe, zategetswe guhita zihagarika kwamamaza ndetse no gukora ibinyobwa byazo ku isoko mu gihugu hose. Amakuru ya nyayo yagenzuwe n'inzego z'ubuzima arimo natangajwe na Minisiteri y'Ubuzima Minisante ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron, berekana ubugenzuzi bukomeye n'ingamba zafashwe ku kibazo cy'inzoga zitujuje ubuziranenge. Abantu 50 barapfuye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2026. Ibi bikaba byaratewe no kunywa inzoga, aho mu gice cy'uburengerazuba gusa hapfuye abantu 18 mu mezi 3 aheruka. Abantu barenga 100 barahumye kubera ingaruka z'uburuzi bwa methanol bwakoreshwaga mu kwenga izi nzoga. Mu gihe kandi abasaga 500 bagejejwe kwa muganga bafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima bikomoka ku nzoga bita ibyuma. Kugeza tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8 2026, umubare w'inganda zafunzwe zambuwe impushya na Rwanda FDA wageze ku 148. Mu gihe kandi ku munsi wa 2 w'iki cyumweru izindi nganda 136 nazo zari zamaze kwamburwa impushya. Hafashwe kandi hanamenwa litiro zirenga 470 za ethanol zakoreshwaga mu kwenga izo nzoga mu buryo butemewe
ibicuruzwa bifite agaciro kangana na miliyari 2,600,000 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda, ni ukuvuga biliyoni 2,6 z'amafaranga y'u Rwanda byarafatiriwe. Abantu 56 nibo bafashwe bakekwaho uruhare, harimo n'abantu 23 bafashwe mu ntara y'Iburasirazuba bagerageza guhishiza inzoga munsi y'ibitanda. Amoko y'inzoga z'ibyuma n'izitumizwa mu mahanga zahagaritswe harimo Kiwingu ndetse na Kiwingu Spirit 7, harimo Konyagi, harimo Gilbis Gin, Bazoka, Bondi 7 Whiskey, Grey Boat, Exo. Uretse ibinyobwa kandi hari n'ibindi binyobwa bisembuye birenga 50 bituruka mu bihugu nka Tanzania, Uganda, Kenya n'igihugu cy'Ubuhinde. Byose byamaze guhagarikwa ku isoko. Inganda z'imbere mu gihugu zafunzwe ndetse zikanahagarikirwa ibicuruzwa harimo Ingufu Gin Limited, NBG Limited, Skydrop Industries Limited, Africana Buffalo Limited, Nopa Company Limited, Roots Investment Group Limited, Rugari Agro Processing Company, Zonglo Industrial Liability Company Limited ndetse n'izindi zitandukanye. Minisiteri y'Ubuzima binyuze kuri Minisitiri Dr. Sabin Nsanzimana yashyizeho amabwiriza akaze n'amabwiriza arimo gufata iki kibazo cy'inzoga z'ibyuma nka kimwe mu bihungabanya ubuzima bw'abaturage. Minisiteri kandi yavuze ko basanze igipimo cy'umusemburo w'inzoga kiri hejuru cyane. Inzoga zapimwe basanze ziri kugera cya 90% by'umusemburo, mu gihe kandi umubiri w'umuntu ushobora kwihanganira igipimo kiri hasi ya 5%. Ubundi iyi methanol yatumye izi nzoga zihagarikwa ndetse inganda zimwe na zimwe zigafungwa. Niki? Methanol ni ikinyabutabire cy'uburozi gikoreshwa mu nganda mu gukora amarangi, imiti yo gusukura na lisansi. Iyo gishyizwe rero mu nzoga biba bisobanuye ko inzoga yahumanyijwe cyangwa se yabaye uburozi bukomeye butera ubuhumyi, kwangiza ubwonko ndetse no kwica umuntu mu gihe gito. Iyi methanol ni acide cyangwa alcohol y'uburozi itagenewe na rimwe kunyobwa n'abantu. Ubundi umuntu yagiye kunywa inzoga nta kindi aba ashaka uretse gusinda. Izi nzoga rero ziba zarashyizwemo ikinyabutabire cya methanol. Kubera iki kinyabutabire kiba cyahindutse uburozi, mu gihe unyweye icyuma biba byoroshye kuhita usinda, bigera mu mubiri wose bigatangira kwangiza ibihaha ndetse kandi bikanagira n'ingaruka ku bwonko bwa muntu. Iki kinyabutabire cya methanol ubusanzwe ntigikoreshwa, ahubwo iyo kigeze mu nzoga gifatwa nk'uburozi uhitana abantu. Iyi methanol igira ingaruka ku buzima, aho itera umuntu wanyweye ikinyobwa kirimo methanol guhuma burundu, ikamutera uburibwe bukomeye bw'umutwe ndetse kandi ishobora gutuma uwayinyweye ajya muri koma ku buryo bushobora no kumugeza ku rupfu. Hari ibimenyetso by'uburozi bwa methanol bishobora kugaragara nyuma y'amezi 12 kugeza kuri 28 umuntu anyweye inzoga yahumanyijwe n'ikinyabutabire cya methanol. Nyuma y'icyo gihe umuntu atangira kubona ibihu cyangwa akaba yahuma burundu, atangira kuribwa umutwe cyane, atangira kugira ikizungera ndetse n'ingingo zikagagara. Uretse ibyo kandi uwanyweye iyi methanol cyangwa se inzoga irimo methanol atangira guhumeka nabi, ari nakagira iseseme ijyana no kuruka. Icyo gihe nibwo umubiri uba watangiye kwanga ubwo burozi. Nubwo bimeze gutya ariko kwa muganga abaganga bavura uburozi bwa methanol bakoresheje uburyo bwo guhagarika uburozi butarakwira mu mubiri hose. Iyo ugezeyo baguha umuti ugukiza usanzwe uzwi nka antidote, ndetse kandi uwo muti unagufasha kuyungurura amaraso. Igihe umurwayi agiriye kwa muganga nibyo bikiza ubuzima bwe. Methanol ubwayo ntabwo ari yica umuntu, ahubwo umwijima ni uwihinduramo acide y'uburozi bwinshi. Iyo ugeze kwa muganga baguha imiti iyo by'umwijima ku buryo nta hantu uhurira n'iyo methanol. Mu miti ivura harimo witwa Fomubizol. Uburozi bwa methanol ubusanzwe butuma amaraso aba acide cyane, bikangiza ingingo zose. Abaganga nanone batera umurwayi umuti witwa folic acid cyangwa se folinic acid bakawutera mu mitsi. Iyi ni vitamini ifasha umubiri guhindura ya acide y'uburozi formic acid ikavamo umwuka mwiza wa carbon dioxide n'amazi ku buryo bitagira icyo bitwara umubiri w'umuntu. Nshuti bakunzi twabanye muri kiganiro uyu munsi nahanyisoreje, ariko kandi nyandikira muri comment umbwire ese wowe wabyakiye ute, ni iyihe ngingo twazaganiraho ubutaha. Ndagushimiye cyane.